الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. درايقاتم حدثهم جندوا أمي هالوبتي أخونا يختم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ميادوغا واهك دكالا بينو قلوا موضوع كيمي كفرغا واهك ألغنمي مجتمعوغا ديترين پاڑوا مسئلة تنگ بہر می کنکما آمو منگنکم ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಗೆ ವಿಷ್ಣು ಬಹನ್ ತಂಜೆ ಹೇಗೆ ಮೀ ಪದ ದರುಸ್ತ ಅಳಗೊಂಡು ಎಂಗೆಂದ ಅದ ಮೀ ಮಿಸ್ಕಿತುಗ ತೌಹೀದುಗ ಕುಲಾಸ್ ಎಬ ಕುರಿಯಂಗೆ ಬದ ತೌಹೀದು ಫೊತುಗ ಹೆರಿ ವಾಹಕತ ಇತರ ತಫ್ಸೀಲ ಎಕುಗ ಶೇಹು ಕಿಯಾದಿ ಮುಂದ ಎರುಗ ವರ ವಾಹಕಕ್ಕೆ ಮೀ ಹುನ್ನ ವಿಷ್ಣೆ ಮಿಂಬರು ತ ಕುರಾರಕೊ ಕುರು ಕೊಗ್ಗೆಂಗೆ ಕಿಯಾದ ಮು ಎಗೆಂದವ ನಮಿಮ ಮೀ ಅದಿ ಮಾ ಬೊಡು ಲಫ್ಸೆ ಕುಫ್ರು ಎ wahakake aamu mihege dulumbes beero wan nuwawaru kalima mi kufurake hamima mi kufura gule gotun aamunna bisne fadai miyadu nasihate deveto badami gastu kurani ade kufuruge idikolo kame gotuga Allah subhanahu wa ta'ala bayan koddifa miwani shukuru kuru gada engewmakun engewma fahuga تأذن غوال بواني مارغدا إنجو مكون إنجو مفهوم إكان هندو مكوراش ميانغواني الله تعالى نكان فهم إكان هندو مكوراش شكر كفي كم غواني نما تيابامين شكر كفي كم غواني نما تيابامين إتر كدبان شكر مي إيجي ما نوصلونا إنجي بچي هم إكاني كودا كودين نبنا ده فدين الحمد لله هم بنو من نوم إيكي ياكي الله سبحانه وتعالى دبي نعمة denegane e ni'matan heyo gotuga algondumen beenon koru e ade kalange wahka ki kiyaman teri kamun beeru numu ade kalange kiyaman teri kamun beeru numu hame e ni'matan algondumen itiraf ya syukur kura haluga algondumen ni'mata beenon koran jeni rangala gotuga adi kiyaman teri kama eki mikal sifatanga ba hore ಶುಕ್ರು ತೆರೆಗ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಲಾಜುಮ್ ಕುರಂಜೆ ಹೇಗೆ ಇದಿಕೊಳಕಿ ಮೀ ಕುಫ್ರುಗೆ ಮಾನಾಕಿ ಇಲ್ಮರಿಂ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆ ವಾಫ ಮೇವಾಣಿ ಐ ಹಗ್ಗು ಫೊರುಮೆ ನುವತ ಕಂಡ ಎಳಿಗಿಂ ಹಗ್ಗ ಫುರಗಸ್ತಿನುಮೆ ನುವತ ಕಂಡ ಎಳಿಗಿಂ ಹಗ್ಗ ಫುರಗಸ್ತಿನುಮೆ ಹೆಮ್ಮಿಮ ಮೀ ದೇಲಫ್ಸುಗೆ ಮಾನ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಎಂಗಿಂಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಹೆಮ್ಮಿಮ एक गोते की हक गोतंग अलगण में फरो मसके कुरकम गा वे नमे स्नोता है खंडा एडिगिंग इनकार कुरकम गा वे नमे से में केने अरब होगा कुफ्र दें इल्म मरिम बयान कदे बवा एबा बोड कुड़ा और आधा गिलफ से बोड कुड़ा और गिने चिति अलगण में लाजम कुरा से पाई में गुड़वागे बेनो कुरा से पाई में सिफा कुरा चमी बोड कुड़ा बोडवीमा कंत बोडवे कुड़ा वीमा एकंत कुड़ा वेसु एका कुफरा गुಳುಯಿಮ ಮಿಯಕಿ ಆದಾಗ ಕಮನ್ ಶಿರುಕಾ ಗುಳುಯಿಮ ಗಸ್ಮಿ ಆದಾಗ ಕಮನ್ ಕುಡ ಬಿಯಸ್ ಅದಿ ಫಾಫಯ ಗುಳುಯಿ ಕಮ್ಗಾ ವಿ ನಮಸ್ ಬೊಡು ಕುಡ ಮಿ ಆದಾಗ ಕಮನ್ ಕುಡ ವೆಗೆ ಮಕಿ ಕುಡವನಿ ಕಿನು ಏಗೆ ಮತಿಗ ದೆಮಿ ಹೊರಜ ಕಮ್ಗಾ ವನಿ ನಮ ಬೊಡುವಾಚ್ ಏಕಮೆಗೆ ಮತಿಗ ದೆಮಿ ಹೊರಜ ನಮ ಬೊಡುವಾಚ್ ಆಯಗತು ಇಲ್ಮರಿಂ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆ ಬವನಿ ಮಿ ಆಯತು ಮಿ kankama dalil nangam apa hoga waga ki kufra ne Allah subhanahu wa ta'ala mengani gadawegim ba adab kufru waga kafiru miya hotte adami kufra gule gotum hasaka bodu kufru al kufrul akbar adami ga algonu me qabul kuranje kantatenge bahri sunnatu ga holeri ei iman kan eki ekechaka filadane kama furatama kanta iman kan filadane adi ena ekan kurimiha bodu kufra kofikam ga wani nama ena islam dinuge tarahain beru agendan adi bodu kufra kan araganna miha ki qiyamah dohuga ನರಕಾಗ
الخلود أبدك أبدا دمي هنا نميه كمغا بيان قد دبا فايل مرمي قرآن سنة غاليغا أدي إبامي هنا الشفاعي تركم مس قيام الدهغ نورنا نكما إمما مي كان همنجين يبدأ على غنمنجة عقيدة قبول كرمو تركه هننج إمما بودو كفر كان على غنمنا أرا غنوني كمغا واني نما مي علم على غنمن كباغا هرنم على غنمن كان كما دروان فسر دينم بيروا كمك قيام الدهغ كوسنتي سلامت إمما مي على غنم مسننج كم dengan ikam ya ke ilmaring ehn gotaka bayan kodde bawa ema bodo kufru ei itiqadi gotum adi bonumum vias adi ekama amal kurmu mana ki bodo kufre koggem vias waga amalun ekan dekkumum kamga vinames nuata adi hatarona kamaka bayan kodde bawani shakku koggem vias waga ki bodo kufraka vegen hingadan algon memmi itiqadi gotum hitan arwa lumakum bonumakum kame kurmakum nuata shakku kurmakum mes bodo kufraka hingada ya bodo kufru ge wahagata mi hisabun ya bahatta ala fatangole mi kuda vima kuda ba tangola kuriga genes ladena hame mi ba balal ma faga bodo kufru ge ba wahagata dan kiyalu veto balal ada al kufru al asghar صغير mi kuda al asghar ki emme kuda hame kuda kufra golagato ilmare vidalwani මීහා දේනු බේරුවගෙන නුදානේ අදි හැමය එකීග ඒනාගේ ඊමාන් තෙරිකම් වෙස් එකී එකෙච්චක ෆිලාගෙන නුදානේ නමවස් ඊමාන් තෙරිකම් දබ්වානි ඊමාන් තෙරිකම් දබ්වගෙන දානේ අදි ඒනා වාගේ මි කුෆ්රා ඉල්මරින් යබ බයන් කොද්ද බවා කුෆ්රුන් දුන කුෆ්රු මානා කි කුෆ්රක නුවා කහලා කුෆ්රක नुआ कहला कुफ्र के नुआता बड़ो कुफ्र का नुआ कहला कुफ्र के कुफ्रुन दूना कुफ्र मी मौलू के दरम में सिलमर मिवाह का बयान को दे बाबा कुड़ा कुफ्र के वाह हमें एना नरका के वाह दे में ती नरका कियामत दो का मिफद कुड़ा कुफ्र वेरिवा मिहा का किने तो वाणी इल्मर बयान को दे बावनी आदे बोडती फाफता होगा अहदोरंगे तेरेन्ने मीना वेगिंदान एफदा कमे कोफी कम का वाणी नम अदि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अदाब आगे क़यामत दो नरका गे अबदु गे अबदन एना एतांगा नुई कम गा बीनमस अदाब नरका गे अदाब न त उकूबाय एमिहा गे मच्चा वाने बदलिल तक बलाली मंगेन अदि अल्लाह तआला गे शफाअत तरिकम एदवागा शफाअत तरिकम मेदुरे गोतुगा वेसवागा के मीहा गे फरात में शफाअत तरिकम मीहा का लिबेगन दिमा के ओइकमे के एदवागा एकम बड़ कुफ्र कुरामी कुफ्र कुरामी हकं मींगे बेस कमेन दुनिया मते गे बेस ने अदि आखिरत गावेस ने अदि कुदी नोतमे कुड़ा कुफ्र गे तेरे एम फरतम कमक इल्मरिंग आम को बयान को देवानी मी नियमत गवाह का नियमत तक कुफ्र वेरियो नियमत तक कुफ्र वेरियो दम बेफुल ने मी वाहकत दक्कार का हीवेदने आमी बड़ो कुफ्र के रंगलो बाइक कहला कंकम बड़ो कुफ्र का बिस्वेदान ए बुनुमा इतिकाद गोतना मी हरिहा कमे गुड़वाली में बड़ो कुफ्र का बिस्वेदान नोत तकुरार को कम कुरानी कम गवानी ना मी कंकम बड़ो कुफ्र का वेदान अदे नियमत तक कुफ्र वेरियो मिसाल कं एवारी हम अलगोनो में आदा के लफ्ज़ बुनन्या इसराफ कुरमगे तेरमिस अल्लाह ताला अलगोनो मी दे बवनी मी हरिहा अच्छे मी दे बवनी का अलगोनो में इसराफ कुरमगे तेरमिस मी अस्तुगा कुफ्र के बाहि में ने कम इल्मरम बयान को दबनी नूनी मिसाल का अलगोनो में न मुदला फासादिक दे अल्लाह ताला मी हरिहा नेमत दे अलगोनो में ज़कात दे इनकार को ज़कात दिन में मी इनकार करने हरम बेनु हा कम मी है दको मी हदन इल्मरम बयान को दबनी मी के उस कुफ्र हिमनि दान नूनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलगोनो हशगनुगा मी वागा मी बेलुमा इबुमा फेनुमा मी हरिहा नेमत मी एमे बड़ो नेम हरम मी हे हालु गालिब मी हरिहा नेमत देबी मस एना मी होदनी हराम गोतुगा एना मसके कोगे मी होदनी मण हराम तक हमीमा एइवे से नेमत तक कुफ्र वेरियो हमे मी बाबू के दशा बरा गिना कंकं वदगिन बदे हमीमा मीगे इदिकोल नियमत तक के अलगोन में शुक्र वेरियो वी कमे ए अलगोन में महगा की हग्गु गोइन होदागे
එනියමතක ශුක්‍රවර වෙවෙනි හග්ගොගේ රංගල්ගෙන් හොදාගෙන් ශරොයේ ගොතුන් එහොරි කංකම් වාහකගේ අල්ගොණ මසගේ කුරම් බේනු බීම රංගල්ගෙන් හොදාගෙන් ශරොයේ ගොතුන් කිහිනෙක්කම් මිකම් ඔති අල්ගොණ වලන් බෑවර මස්සලත වාහකගේ වගුති බේන මටන් කට්ටක අල්ගොණ ෆෑසා මුදා බේනු බීම හිතුරිකමකන් අරාගෙන වෙන නියමතක furagas di fanoni eti forwa fon wahage dinaki forwa fon necce gotan haggugon ekahari kollafa nuni eki ekchakan inkar kolla e kufra be enimataka kufra baba faharmen beenumba kankam harmi awasya gannane wari hama haram halal balal mannati hamima kurim ibn fade mi fada kankam bay fahro bodu kufruge terabes wadin hingada Allah subhanahu wa ta'ala kirit Quran ganga wahi Qurani ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha Allah ta'ala midabi ni'matan yabamina kanda edigin engi adi engu nimaisten yabamihum kinetto mi hadani yunkirunaha ya foga yabamihum inkar kora mi eruga mushrikun yabamina bisengi Allah ta'ala mi huriha icha debbawa kan namai sabamihum kuriga kaaba fain olono gotan ebamihum ulen beenum waate ebamihum inkar korani wa aktharuhumul kafirun egeterengina baki kafirun egeterengina baki kafirun hemme mifada ayatakun ilmari dalil nangawa mi bayan kodde wani mi kuda kufur waage kufruge teremmes kuda kufrekka mi niyamata ka hasagotega niyamata ka kufrerunge terega himeneni amako mi bodu kufrekga none kuda kufruge terega himeneni ade mi पत्तर गे कुड़ा कुफ्र होगा दम बयान को दवानी कुफ्रानुल अशीर वल इहसान इहसान तेरी कमशाय एकीगा उलमु फिर मिहाया उरेदु कुफ्रानुल अशीर फिर मिहाया मी एकीगा उड़े उलमुगा मी इहसान तेरे मुगावस एना मी उरेदन हमिया कुड़ा कुफ्र की मी मिहा मिल्लतुम बेर कुल्ला कमन इस्लाम दनुम बेर वगिंदा कमन नूने मरिम बयान को दवानी मी फद्दली तकाई की Ada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yarihum wahaka ki riwayat asfamani qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uritun nar timan kalege fana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani timan kalege fana naraka dakkalewune faida akthar ahliha an-nisa ege teren ginai narakan taweren teren ginai ang henunne e kine begento yakfurun ebamihum kufru werwi dan dennun ayakfuruna billah Allah ta'ala hiye anhum kamalun kufru irwani qala yakfuruna al-ashira firimiha diri ulmuga mi kantatahuge tereng ena kufru irwe ena inkar kure firimiha kantataka nuata rangal gota buni mavsena ekam dukolle wa yakfuruna al-ihsan adi ihsan tere besna ihsan tere kam gawe sena hagguge dukolli ena benumani waga ki enage gotu kai paattalage hun law ahsanta ila ihdahunna ad-dahr ebami hunna ekambalunna everinna ahura waga etan ahar banden he gotuga kanta koddin kam gawi namas thumma ra'at minka shay'an dem istibaga faratun kam fennaira firimiha ki faratun kam fennaira emihum bunanate qalat ما رأيت منك خيرا قد دوها كويس كاليغي فراتون هبن ندك مولي أمورغا اكي رنگلا كانتا كوديفا امي كم فنوني ماوس دوها كويس كاليغي فراتون هبن ند همبيما مفدا بونونتان انان همبيما انهم ورننگ بجه مي واك فور كودم باي فرمي واك بوني مسرولي سات نمسمي كيمي كفر کے بے فلنے می انگن جه کم می algon می ديري اولموغا مي دماوا كانتا تهوغا باور كانكن بهره نمس ihsan teruma ekiga ulama mi algon anga afawa adi firimiha kiyaman teruma kimi naraka algon me wahaka ki naraka algon me dan jehdana nota adab bote adi swargenge waswas algon nudi bidan em bariwata ge bari bai khala angam ya mi hisabang bari mi wahakatan asa namais mi kufra kimi miha millatum berwagen dane kino namais naraka ge adab uquba nge miha kan botte هذا تمنا الحلف بغير الله الله تعالى نوم فراتك هو أكرم الله نوم فراتك هو أكرم ابن عمر رضي الله عنهما قارهم
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول صلى الله عليه وسلم حديث كربي من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك أمك هو أكرم مبايبه من بدأ شروع تريغاس شروع تريغاس أدي كفر تريغاس من دليل من حديث دليل نعوان من حلف بغير الله الله تعالى نوم فراتك هو أكف كم غواني نما فقد كفر كفر الرجال وتا شروع كفي بفلون ميتا هو قراني مي الله تعالى ما كake ekalange emme mativerigen wani namais mativeri kurumen neti ehem farate mativeri kurumen neti ena mi huwa qurani hengi wadagin tome buneccha Allah subhanahu wa taala emme mati fara harum gabul kuragotu guys namais ehem mihaku gandi huwa mi qurani ena kimi emme mati fara ekkan balanu gan hamima ifadain namais migetara enavis mativeri koffai huwa kure farabis mativeri Allah num faradas mativeri kogin huwa kof kam gone evanu bodu shiruka kan evegen dane aneka kufru bodu kufra ka besegen ngada komega shiruka bodu shiruga terega yagi meten kufra adi itorange wadegen da ka besnuji den kom me akas mi mativeri koru beflonne mativeri korume bunima Allah taala birwetio algona kannenge me rashuga darusegami fadem bunawunu kan hanna Allah taala birwetumgas ebahimene degotaka e khawf wal khashya mi delafswanna khawfaki mi amukum mi biru gato mi lafs Allah taala ga azaba bes ekalang dad praves me onna birumi namas khashya ki mi ekalange mativere kurmagotum algono bes mi akutake biren nogannane miha dek waaka mati mi mativere mi he vi maino tena ora musandi mi egutaka bire mitangami khashami annane hagigatuga Allah taala mativere kurmagotum yanna e biro himenani mativere kurmagotum mema waki lafsen ehma mativere kurum mi alokanta tahoga terega bay marhala tahoga ebade e mativere kurumge sababun eba bodu kuda mi daraja vettekin ebade hame mativere kurumen neti Allah num faraten huwa ko bunu ilmerin bayan ko dewani ei kuda kufrekkam ade mi kuda kufreke bunima mi kantan hama kuda shiruka ka beswegen gadan mi wahka bayan ko dewa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurba fawani ayyuhan nas ittaqus shirk emistakunne shirukun rakkateriwash fa innahu akhfa min dabibin naml namlake hine mehen hinga binga me ole olon algon nangadu veto mi kuda shiruk algon menang shiruka kan aragana una snengene mi bayan ko dewani sifa ko dewani hini eti hinga fada adu salgumna kanneve ne hinga payoto efada inne shirkuwani algon me dulum guna echen hitan arwale echen vedana shirku algon kannenge em yangone ekankam rakate riwash faqala man sha Allah an yaqul den Allah taala kan irada karam mi fadem gunash wa kayfa nattaqihi ya rasulullah wahaka ki Allah taala wahaka mi kamun rakkater korom ngadi wahaka de mi hage hita mi sual mi aran mi kam kinen hirat rakkater wan den e faden Allah taala irada korbi mi hako sahabi bekal ngaterem be flak mundanani kinen heye kan kamun rakkater wani ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale fana hadis qurani wa huwa akhfa min dabibin nam qala qulu wahaka mi kan wani mi henne mi gotare misba korwani hinga binga nota yeti hinga ada boraves wahaka ki foro igenne wani mi shiro kanta gunashe mi faden Allahumma inna na'udhu bika an nushrika adwa bodkor beres kala ko nyala rakkater kan adame iba Allah ga hazratum an nushrika shirku kurmunna an nushrika bika shay'an na'lamu mialang enge kan kamuga shirku kurmunna wa nastaghfiruka lima la na'lam adi nenge kan kam nyala fafa fusawande hade kan tamyan shirkan yang aragatmu kurin rakkater ko debuma adi shirke adi wahaka ki engigem bias algonme ekame kurang misaka kuravem meola ekamun rakkater ko debas adi nengi kame kuravijyamus ekama fafa busawade man rasulullah sallallahu alaihi wasallam algonme
kuda shirkun rakkatirwanaga kiyade famiyatti mi fada kamen algonno kuravijje kam gawannata kuravena kam alonna kuraveni kam abbe salonna hiwani kam gawanna mi faden dua kuras ade mi de timmana wattar ade hatarona kamakan ilmeren bayan kodawani muslimako ane muslimako qatul kurum ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yarihum anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabi sibabul muslimi fusuqun muslimaka dimalan eccheti kiyungai fasigu kamake engila bato fusku miyamuko mi fasiku mi lafsu engila bato gina be fulan kannenge gina farak ay Allah subhanahu wa ta'ala kiyaman teri kamunnu kutu fasigu maki Allah ta'ala ke kiyaman teri kamuge tereng nukutu wa qitaluhu kufru eccheti kiyun adi fasigu kiyaman teri kamun beruage midani wa qitaluhu kufru adi mara mu'minak maral maki muslimak maral maki mi bodogemba kufrake ehna boduweda nekanta bay far algon menna wahaga takrar ko bay mihna ki hama muslime kam gawinam sama takrar ko le emi bay ge hitang ekam wade humna bay mi mara wahaga ki hama ekota le akula hibba mi hunne bawle muslim ha mi tanu ilmeren bayan ko dawani mi namaz mi bodu kufra ge wahaga nona mi itara dalil nangawani wahaga kiritu Qur'an wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu Allah Ta'ala Quran ga bayan kodba faywanin no hayye mu'minun ge tereng ebba ko anebba ko waga ki meduga leo horme hingani kam gawaninam fa aslihu bainahum ebba menge meduga islah qurash mi ayatu ga nete kufru ge waga dinum bero egota dane kam ge waga nete hadis ge bayan kodba fa mi wafade mitanga mi kufra ki mi kuda kufrake dinum bero gen nudane namas be flonne algon menna eka kone kaka demala tunu ecce dikkollu maki usmi manawege makam midin mana koraka adi ecce bunu maki mi faasu kamake bayan koddewan Allah Taala kiyamantirkum beer shahar nam mideveni nemiya miwara bayan koddeba fa miwani ade faswana kamaka ilmeren bayan koddewani faskanta de magana faskantan ilmeren mi bayan koddewani de mige turma sunnana kuda kufruge teregano ta kudi kufruge terega himene bay kankam ade faswana kamaka ilmeren bayan koddewani at-ta'nu fi an-nasab ade nasaba gulegotu aila mi badbas mi bunani kuda misko dakkollagen we segotam mi hunge nasaban ecchete mi kiyani adi miya ekige baade hadis ge hinkame wan niyahatu ala al mayyita kariga deravegen wes bay faro hale lewago mi hedeni emima mi getere himenekam adi bappanu ehem mi hakan nasabu kurang edummas ei vesei kudi kufru getere ga himenekam ade kurimmi furatama nanganonu dekanta nasaban eccheti kiyoma adi marwa fawa mi kariga hore hale lew mi fadakan kama gulegotung aswani isnatani fin nas huma bihim kufr demi hege gaga be kufru gemi sifa be at-ta'nu fin nasab ay nasaban ecchete kiya malama ka kuda misko kura mihum eba mihum ge kibaga be kufru ge sifa wan niyahatu ala al mayyit adi mayyite kariga inde hale lewa efaden kanta kura mi marum efaden kuri zaman warne bafene mi fada bay kala kankam hemima eruga warang amukame bay faruga hemima mi kankamaki mi kuda kufrake hemia dinum beruwegen node names adab naraka wannje mate libifa kandala bafa uqubata mi hakalibidana hemima mi wahakata bayan kodde mafaga ilmarin dem bayan kodde bawani magandu gotegga mi dinum beruwegen dani tinkam ekkan ai algonu mi buna ecchege sababun amalu den amala bunma bunani vesei ham amalu ge terega bangil merim bayan kodde mi de kantan ekkollah bayan kodde wani den yutiqadi gotam algonu men gastu kurun adishak hamima dinum berung ge terega mi kufru ge terega mi tinkamaka bunuma amalu kurun
ekkame gotuga itiqade gotum ade shak bunun etera balalani kamga wanina bodu kufra getera miha vettigin hinga dana shirkuge bas tabbunu allah non farataka alkan kuran goalun fadakan kam mikhala kankan ei fadain bas bunim mata allah ge macca dogen hedum mata allah ge macca dogen hedum nuata haggu dogu kurum nuata haggu dogu kurum mi miyaduge mustamaga alunna madun namaspen nakam rasulun genu bikankan dogu kurabe rasulun genu bikankan mi ummatu nabiyya geneste bikankan algon mangi terega bay mi hanami warang ada ge kame dogu kurabe allah nun farataka du'a kurum medweri kurum wakilu kurum adi nadurbunu mifada kankama kiwesmi bodade kufruge terega himene genda kame ade ilmarin bayan ko done bay dalil tami denne kankama gulagatum walladina takhadu min dunihi awliya ma na'budu kuriga mi hum bunani wahaka ki mi hum hada pawa takichang alkan kurum ba mi bunani aharma alkan nukuram aram hama ikani alkan kurani liuqarribuna ila allah zulfa allah taala kuttam kurmattake wahaka ki medwere gotuga mi harmi beno kuran emi hum bunani mi pade mi hore haka me kurma fa mi hum mi bunani emi mi bunum bas mi bodu kufur dinum beru genda kame allah taala denya foga bayan kadone ba mi hunge bunma ke doge kam inna allah la yahdi man huwa kadibun kaffar emma eba minake dogu beri baik kam wa ke ba mi hunge bunma kiwese fada doge kam allah taala bayan kadaba ade ehin amala akiga misala emi hunge amala akiga ewani hagigatuga dogu kuraifa Allah subhanahu wa ta'ala bayan kadone hingatega wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum ebam han alkan kure ebam han faada inwa adi ged mabsenu de betakecca wa yaquluna haula shufa'una indallah den ebam han bunani e ang alkan kurma fahuga emi han bunani Allah ta'ala ge hazratuga shafa'at terwane ichse hamima mi ebam han ge bununtan horgen Allah ta'ala wani bununta dogu kurabba ade den shak balalama to shakku koggem bodu kufraka wanaga misalaka musyrikun kufru nukuru nuata ebamiyunge kufruga ebamiyun kafir wane kamga shakku algondu nami ufeden musyrikun ke mata shirk kurami ame efada bayaki algondu men mi dekeni ane kuf waga kafirun nanu nuata ebamiyunge kibaga kufru hunnane kam salgondu mi shakku mi kurani hemima efada bayge e ulun egoy rangal vejje kama algonum dekeni kam gawani nam algonum bodu kufra getara bettekin ebade misalaka yahudi ebam ngetibi hagu kan nata nasora mis ebam ngetibi hagu ga kan harum mi dekeni dekejje kam gawani namai gos gotengei algonum dinum berogen dafata kamengi hembima wara nurakkater kan kam mi algonum nan hiwani algonum nami huriha deen take sama bay mi hon adi visna gotam mi samawi deen take nayye mi haku beenon deen ikhtiyar karawana mi shak hagigatu mi shak waswas islam deeno ga hore mi hakku di emme fawga nabiyya e deena ga madagana di mi deena ka fawdenna nan etur deen emme fawga nabiyya mi genes de vechge hipan algon temme algon kuriga samawi deen take abuna e deen tak algon anekka beenon gotah uleve karenne hemima efada bunun deen badal kollan uleve karenne ei mulin shakku miha deenum beerwegen da fada amalengi adede meti taguta kufrum ga ismi misale baade ade bay faharuga algon mi wahaka tawbutun mikina allah non farata kan alkan kurma goala no tami mi huriha bay be se bahmine tawbutun terega hema faman yakfur bit taghut wa yu'min billah mi asto tawbuta kafrun terega se bahmine mi shakkuta bawa evari hema gaanu nebiya sehen echbias mi huriha kan mi gadi tafsil baade fahmi ane shakkuge terega mi hemene bay ka kan baade allah taala engi kangan syar'i kangkama gulwanya baade baik kalwa mige itu tafsirenga baade tawhuta kafirunga baade kufru aga ki imamunga terega alwan ege idikol sifai mannani
imam idikol sifaga terega mena toguta kafaru mi ba ibad ehmima toguta furihman algonman kafiroge mena algonman hakikatu iman nove mi ayatoge bayan kodewan ehmima ekotan algonan furihman imam jikam gawani nama ikkal shakk bes in ibs kamen nonnane faqad istamsaka bil urwatil wuthqa mi fade mi bayan kodewan adeden kurgotakan yutiqade gotun adeden hori kantatos balalana ade yutiqade gotun misalaka Allah subhanahu wa ta'ala de kalange nabiya mi geneste becha kimi emme furihama noni uni echchekkam algona mi yutiqadu qurani qabul qurani efaden qabul kurun kurim mi buni tawaqit aslu mi kala kankan algona mi macha mati qurani macha tibe ba beringe tibe ba mas'ud tibe ba hakikatu mi kankan qurani e ba mi hume gawaida mi hori haache mi liye mi hadane قانونا قوا تنفيذ كرونا متبني أميهم هميما حسابهم حقيقة كم مسألة تمي أنني هميا الله سبحانه وتعالى مي جنست بيتشكا واهك كأرغون من فارو كيا ميولني أونيكا مي ميكوت نعلون هيتوكا قبول كرونا مفادن ويكم كا بينا مسي بدو كفرك بجندان حاسكو وضعي حكمتا وضعي حكمتا هتي اختلاف واهك خلاف الله سبحانه وتعالى شرعية ثم تكلم نبي مي جنست بيتشكا خلافاني khilafani kamga wanina mai bodu shiruka ka begendan hame e itiqad to harum e gotan hamakin qabul kolli mai salwan me dinum berwa hisab ga me tiben Allah subhanahu wa ta'ala kirit Quran gangwani am lahum shuraka shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah Allah subhanahu wa ta'ala idna nudabba dinaka ibamihum awran shar'u ko kandalagi sharikun take mihun take awran nabe wa ka Allah ta'ala algonnan hudde besmede minge beskam badal kora minge cegennaka namais ebam amillange kankan kandalani hemi dinu ga mihim henne ati en ayata Allah subhanahu wa ta'ala angawani mi misalaka mi badal kora ga nikam ballo mi ichati katil muga misalaka bayo kanta ko panak wala ta'kulu mimma lam yudhkar isma Allah alayhi mimma lam yudhkar isma Allah alayhi maka Allah ta'ala namfulu noganabi kalange namfulu noganabi katila fa waichati abaminu kasha wa innahu lafisq yaki fisq ke wahaki manavegen waichike Allah taala nahi korba fa waichike wa inna shayatin la yuhuna ila awliya kan balla den ekam mana korabe masminu kasha mi yaki mi fisq ke Allah taala wakan kiamat rekam berogen da kamake anga fami angawani wa inna shayatin shaytan يوحون وحي بلفظ من يبان وسواس تين وهكذا إفادين إلى أوليائهم ولي نمي كم وشوجم واميهن ليجادلوكم وهكذا مي دينهم بير كل متك وإن أطعتموهم أتياباميهم إميهن كيما ترجكم غوانينا إنكم لمشركون تياباميهم شرو كفي تياباميهم شرو كفي وقتك مي بدت كفر ترى بدك دا كنتم منن بدت شرو كتريغس midbaga visimana namima e fadai mi wani algondu men Allah taala kandalo bafa hukum fulutaka mi fadakan kama kula mi hadam mi gastu qurani emima e fadai algondu mettigenda emima shar'i hukmaka bura adu sad mi wahata shar'i hukmaka bura algondu mi hada gaanonuta ma rangalo fa moluwa mahakaki mati ko egota algondu dekenikam gawan es bodu kufra nuata Allah taala bawala bafa mi hukmaka amillan hadafa mi homa hukuma kimi ekechcheke hama ekechcheke mifadaim gunum mi ves mi gos kame eves sama bodti ko from mi hawatta dane kame ei wahage sharoi hukuma ahar amillan mi hada ganona en hama egga deke ngolum timmana kamaki mi kodako unda go kam rohigen neto algonmen rohigen sharoi hukmaki algon dekeni sharoi hukmaki emme rangal hukme namaves ganonu tan huddawane mebunani aharun amilla rohma ekega mibnani e khilaf yes ahar mi ganebba annati mitankol mi kiyadeni Allah ga hukum fula khilafa kankan kuran ahar men hirruhani ekam aharun gabul kurani emme maturege mane Allah taala hukum fula ekam aharan rohigen mikam mi halal mi kuran haram kuraba fa kam halal mi kuran me es ei bodu kufrake den ilmare mi bayan kodde bawani efadakam misalaka wadoi gaanonen algonmen qaanon geteralla meolani namas tibanur etanga etibe menwata me
mikan kama med me ule emmenge terem mihak minnani nota bayak mitben eba mi hun nuru he mikan tanfiz quran namais hudda quran nuru he halu efa nuru he halu guys eba mi hun efada kamen mi kore misala ka bayak rishwatu diegem yes hawa nafsat tabawegem yes nota komme gote ga yes batil echen hudda quran eba mi hun nuru he halu ekan eba mi hun mi kuri ilmerim hasaka sahabiya kalungi zaman surah bahra mikah bay bagat yang bahar asa ibnu abbas radhiyallahu anhu adi bay imam be from de kewada ganno agotuga mi kan himene gendani nuruhe hade pada kame ko kam gawani nama ena dinu berwegen nudane e kuda papa ke bayan ko dewa hemima mi algon mange mate go ekamen ingla bat mikan tanfiz qurani hakima bahaga kimi mi hakimi bodu kufra kan aragan pa mikan kan kandalani hakima nuata ekamga ilmu libegem ba mi ak nuata gazi ko kotan tanakan shari kotakan fada masale gosmi ekan kan kandalani gaziya ko ilmu re ekamga ilmu libegem ba ilmu area ko nuata hakima ko ekama kandala hamima kufre ke bunnas mi bayakon dinum beer ko mi kule ichenu mi mimim barang ilmere barang mi wara kankam bayan ko defa hotta hama mi ha go sama dinum beer kollami nulama le hudda quran mi nulama men wara nurakkater kankam mi hori ademi algonam demna qazin na gule gotan algonam benu me by far mi huna hukum jahala nikam bazo qazin na gule gotan sasfam heri wa'id bas fulta anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-qudatu thalatha gazim manitin bayakashe wahidun fil jannah egetereng ekaku waga mi adi gazina horkanta algondu men amilleyan mi ilmu neti bayakam hukum qurarad kina kuntawan ekakoni swarge gay anidami humani narakage fa amma alladhi fil jannah iqazin geteren swarge dana mi haki farajulun arafa al haqqa faqad enan haq gongengi yang egota niya waga hukum kandadi mi haki ei swarge wannana mi ha denti bidami honge waga mi anane warajulun arafa al haqqa fajara fil hukm ena haggugen engi ena hukumuga ena aniya vervi ena kinarakan tereke warajulun qada lin nas ala jahlin adi nengi tibe haggugen nengi tibe mi honge maccan hukum kurum ena veswani naraka me adi gazinge den algonu amilla kene to bayge maccan hukum tage qur'an me jahil komge teregati naraka ga emi engi ilmu enge ekamge ilmu libegem baba namasme jahilu gotuga wahaka ki haggugo nengi tibe he hukum e quran hema haggugo engi algonu me mi gota kanta quran meje ade mi faden kankam wegen daru algonu engi e baje allah taala hukum fulunun hen hukum fula algonu tampis ko fikam gawane me ko uquba beseba eba ade muhajirun rasul sallallahu alaihi wasallam de irshad go terega eba himne kin e baade Allah subhanahu wa ta'ala ekalange engi kanta toge tere inge to faskame magana faskame nge baade misalaka zina kurum haram ko kuraba fakame e zina kurum araga tunata kan gina vima mustamega wegen danaka bank dawani lam tudhhir al fahishata fi qaumin qat hatta yu'linu biha wa haka ki fahish kan fetrgen di wa haka ki intiha daraja illa fasha fihim at-ta'un ebam hange terega ta'un bali nota wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madu qablahum ebam hange kuriga wa haka du'a ko sundeke fada balita fetrgen dane wala intaqasul mikyal wal mizan illa akhudhu bis sinin adi ganabi kumuga makara hilen hedun mifadagin kantata qur'ani kamga wanina meba mi honna wa haka ki ahartake kaabo take nulibi hinga dana wa shiddatil mu'na wa juri sultani alain adi hama ekani kein boima datwane kenone aharminge macca sultanum verin nuba gos verin aharminge macca veri wegen dane walam yamna'u zakata amwalihim illa mun adi zakai no dakaf kamga wanina zakai no dakani kamga wanina Allah taala aharnam midebawa mi rizq mi ware ya mi kankan manawegen hinga dane walawlal bahaim lam yunta misalaka bareves ayas evare eveheni Allah taala mi dimmate galaba fawa ehen diretakete sebab misaka na'masuf e chissa bare kole behetiya harmamme waga ki nukiya mantir bayaka besmi waga e
කාරීගා ඇතිබි ජනවාර තකන් ඒ වාරේ කොළවෙහෙ ගඩීගේ නුකියමන්තර විකම්ගා විනසේ බයකබස් එලිබෙනි පාපතන් ආරාගන් නුකියමන්තර කම්ගා තිබේ බයක මිරිස්කුවස් මිලිබෙනි එහෙම් බයකන තහෙන් එච්චකන් එලිබේ වගුතුගේ ඒ ලබ්වා ලෆාන ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم هذا الله تعالى كلام رسول جاهدا خلافة كم جواني نم يقولون خلافة كم جواني نم الله سبحانه وتعالى أهرم جمتشن عدو فاكربانة أهرم جتري نوم ميهك فأخذ بعض ما في أيديهم يفهوغا إفادهم بريكو أهرم جترن إسكروما فهوغا أهرم جي أتوغا ميواتا كت أهرم كي بيننغا مانا كي فاسا مدلا إيه مچا ٹیکس نگاگم بسنا دا ایکم گتے بس أهرم جا مسلمون أتون إتكت بيوكين دانه وما لم يحكم أئمتهم بما أنزل الله دنگم مفهم وهكا كي بيري الله تعالى مي أنجي گتا مي حدتا مي كان وهكا تنفيذ نقراني كم غواني نما وتخيروا فيما أنزل الله أدي إبامهم اختيار كرجن إبامهم تنفيذ كرام ذلك الله تعالى مي ياتوك مي موضوع بلغت مي أن تنقل الله سبحانه وتعالى أنجي گنو دين أهرم بينوا كم مي تنفيذ كم مي هذني كم غواني نما إلا جعل الله بأسهم بينهم الله سبحانه وتعالى أهرم جمدوا نفرت وفدوانة أهرم ترجعناني رولي ركمامي كم مما بأسهم بينهم دين وهذا كي حديث के अहम बाय बात से भरे कम है अने अलगन मी में तुम्हें मौका है बटन हो कम मैं कस मिहरी ये मी कंत तका गोला को तुम दें इम फहम अमल के तेरे बड़ कुफ्र का बाने गिना कंकं अलगन ने एंगिंग ये बदे मिसाल का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गनेस्ते बिगनु एहन गोता हम अलगन में कंकं कुरम दिमाग कुरम अमल के तेरे बड़ कुफ्र का बेगिंदा कंकं हद्दता वाजिबता नवता ثواب نورهم وقوبة تبيس زنا وكم مكان كم على من نورهني إفادين على من كان كم تنفيذ كرام بين النواني أي وسي عمل كتيرين وكان كم بدتي فافتة كتيرين بدو كفر كتيرين هم نجندانه كم المريم بيان كدوان من دليل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط الله أعمالهم وهكذا عمل تان إكي كتشك निमिगिंदानी वहाँ की अगेन नहीं इच्छे को तो एगो तब बगिंदानी हकीकत का मिफदें फाफा कुराबाय के हमें माँ अल्लाह ताला बावाले बेचक में बामी हूँ इनकार करे हम भी मैं बामी हूँ ब्यामल की इब्बे से चक्कर बगे न दे आदे बाय फारुगा आदे मी अमल होगा तो मी बामी हम कंकं कुरानी की है ने कुड़ी वारा मजलो के तरह बामी हम बुने मजलो के शहर में बामी को तक तक कुरी अल्लाह ताला अंगवाने अंगवाही कुराने वाले इंसान तो हम ले अक़ूलुन इन्नमा कुन्ना नख़ूद व नलब أهر من كل ورا مجلة قطعة دقيقين أهر نمي فدين كان تمي كوري قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون تيابا من تكودا ميسكو تي قرآن الله سبحانه وتعالى كلام رسوله آيات تكن هي لا تعتذروا قيام الدهان دنگي بام نبنا بس أسرة نت تيابا ميون نك تيابا ميون كفر رج بعد إيمانكم إيمان ما فوق تيابا ميون كفر رج نمي ما مي ألغون من جينا فارو إنجي جينا كانكم ألغون من غستوغا بيس ماجلك بيس أدي أجي غتوغا باي فاروغا بيرون ماتيوري كورم غتوم ميغان بيرون إنجي إفادين بيرون بيس أدي نماس نوره نماس هي كفر الروح جنباميها هي كفر الروح جنباميها معنى كفر كان أراغن نجينا روحه एना नूरुहनी एकमे तंफीज कुरम नता एकम एना हासक मिबादानी मुनाफिकुंगे बय वाका मिबाविस बगिंदानी बड़ो कुफ्र के तरह नता एफदा हालत के बेट्टे मिदने हम मी हतर हालत का इल्मेरे विदाळवानी ए बड़ो कुफ्र का शे बेट्टेगिंदानी गस्तुगा मजलका बिरुंगे मतिर कुरुंगो तुमियस अदि नूरुहे नमविस एना हि कुफ्र रुहे फदैन युतिकादे गुतुंगेना हि रुहि पामे ओन्ननी nuba kama kang aragat mabese mana kurawa kama hutta kurma mi hatar kang ekule kam gawani namai bodu kufra ke mi den tafsir ko ilmen gen wa fa ege khulasa namas kurim mon fa den hama iman terikang hitugawe ekama nuruhe haluga bay fara bakure kurave ilmen anikas bayan ko dewani man kafara billahi min ba'di imanikum illa man akra wa qalbuhu mutma'innun bil iman
من كفر بالله الله تعالى ميها كفر من بعد إيمانه إنا إيمان بكم هرمفا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إنا كهتوغا إيمان كان فرقم وحالتوغا إنا مكم مكوري ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب الله من الله ولهم عذاب عظيم أما إنا كهتوغا كفر خالص كفر ميونني إفدا حالتك إنا كي نرك وانتريك الله سبحانه وتعالى عقوبة إنا يا واني همما باي فرغا إيمان ترك ما كيغا إنا نوره حالتك إنا كم مكران كرم بني فدين رشوة سهم كم إهم قطع بس إنا باي فرغ كم مكران همما أي بدو كفرن نونه همما ميواه كتا كراركم مجنني أنيك هذا مي هوريها واه كتا فهوغا ألغون من إبا بينهم misalaka hew min ganda nuba min ganda bab Allah subhanahu wa ta'ala algon mibrani qabul kuramwe mihuri hakam be flunne akhartuge adaban algon me birwetu anga baje algon emme Allah subhanahu kuriga ummatawge mehme swaga Allah ta'ala kala kodige makama qabul kura ya foga eba mi hum gina mi hum fail ve fa wani ki ha hisabu rasulak kono wa hisabu mi hum fail ve ganda hama kurim mi bayan ko den horiha kama kaffa hoga eba mi hana masale ki sida lan Allah subhanahu wa ta'ala dannan benu waiche dannawane gotin eba mi hum ikhtiyar kurunga eba mi hum ega masalo fa dalil tangalona mi anga dani rasul sallallahu alaihi wasallam maru ma foga mi ha sual quran mi dina gula gotu ke badakini kina kunta rasul gula gotu sallallahu alaihi wasallam dekini kina kunta ni fota में तो कंता कुरानी देखने की ना कुंत ऐसा देवान सवाल मसल जे हैं बाय मी हम बुनान मुनाफिकुम बुनान बायक बुनीति मी नबी के बुनीति हरम इमाम भी अने बायक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिनस्ते बेच्चका वाके एगोता तबाबी हग्गु गतुका हग्गु कम बलागन एगोता तबाबी मिमा मुनाफिकुन ए बुनान एच्चनेंगन हकीकतवा मरु मक्का होगा हमिमा मी मिकंता हुरे गई एहम बाय दलील तब सबार वाहका की मी कुफ्र के वाहक तक गिना मफगा इल्मरी मी हिसाब बयान कर दे ए अड़गन न गिना फारुगा अल्लाह ताला मी गिनस्ते भी कांत तगा गुला तो अड़गन मा बडंगे एगा हिफा एको तक नोले नम तंफीज कुरमुगा नोता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन एकलांगे नबिया मी गिनस्ते बेच वाहका की एगोतुगा अड़गन में कम कुरम बदारो गिना फारा एकम तंफीज nukur hame mi kankam bayan ko den ma foga mi aduge mi wa hakkolo koro kolla ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته